So all this, how much dieses Kartoffeln? How much paid? Wir sind aus Pimpen. Pakistan und Ja. wollen... Diese Jolen trinken. Essen diese. Das ist aber keine Kartoffel, das ist ein Kohlrabi. Kohlrabi. Das ist keine Kartoffel, das ist ein Jen. Das ist schön. Jen. Ai, Weißknobel. Ja! Weißknobel, ja. Ach so. Knoblauch, wow, ja, Knoblauch. Schwule, ja, schwul. Pedar, Einam. va, baroko, Einam apsipirkom. prie tų mažučių. Nu, toliau. Prašom, nemorkų. Mandarinų dabar. Kokią morkę. Dabar aš sakysiu, Ulianovas Vyjas. Toliau bei paraselėm. Buenos Aires. Flašyres. Pala, tu aš kalbėsiu. Greičiau. Dabar stelė buvo. Buenos Dias. Buenos. Hola. Sprechen Sie Deutsch? Ein bisschen. Und how much kostet this Eine Schei? Fruchtzucht. Fruktuken. Kostenlos. Kostenlos. Mira, Čilpen, ar kaip čia? uno es 61 Buenos Wir Klürken. haben keine Und Geld. was ist das hier? Buroken? Kurmarus. Buroken? Jen. Čia labai daug geležies šitam. Sehr viel Stahl. Stahl viel. Ja. Können wir kostenlos? dos. Eine. Ein probieren. Kostenlos. Zum Nullter. Schenken. Ya vamos a sacarlo, man. Buenos Aires. Hablamos. Alle? Wir from Pakistan. Stan. Ja. Pakistan. Pro Pakistan. ¿De Pakistán son? Ja. Ja. Ay, vaya. Ya. Ah, y hay mucha guerra. Akušelė gracias. Wir lernen Pakistanischen. ¿Dónde Pakistán? Yo qué sé. No, Pakistan. Wir mit Kalašnikov, jeigu neduoten, Pakistan. Que no hay guerra jei en neduoten Pakistán, mit no hay Kalašnikov šašyse. Wie heißt dieses? guerra. Kaki. Kaka? Kaki. Kaka. No, kaki. A, Kaki. kaki. Rusiškai hurma vadinasi. Kurma. Hurma. Está bueno, ¿eh? O, dies sehr gut. Ja, super, ženšen. Muchos gracias. Muchos and prikalorė. Pastamur. Va. Narcizai, pabazar. Nu, toliau laukiam sesijų, kiek jau? Nu, jau valandą laukiam, tai dabar dar valandą palauksim, Maliorkoj laukiam.